대취타. Poznata korejska istorijska serija Dragulji u palati snimao u ovom parku. Hajde da vidimo. Kuchyňa na kraljevom dvoru, kde se kuvala hrana za kralja. 명금이라 대치타 하랍진다. BTS, Suga snimao je svoj muzički video ovdje. Naslov njegove kompozicije je Tečita, što znači glasno i snažno svirati. Now you're listening to Tečita, tradicionalna muzika koja se izvodi dok vojnici marširaju. 연무장 je mesto gde su ratnici uvežbali svoje borilačke veštine.
저잣거리. Ulica je puna malih tradicionalnih prodavnica i kafana. U starim korejskim kafanama moglo se piti naše tradicionalno piće makoli, nešto poput rakije. Moglo se jesti, ali i prespavati. Trgovci, prodavci, putnici su često odsedali u ovim gostionicama.